Amasan hi YouTube channel an ho zo sen bonon chi bai tunia yung holim na diu topic hi le tu chung ke song lung wang ho ki hal thu hi in hi ke song lung wang ho hi a ho ipiti dana a chung thu a khang thu i macha ka he pon hin la ka sei thei pen ka sei nom pen chu hi le I chen hom pi u keng te hin I macha sei ma sat lo pe warning lo bia unprovoked ta hita attack e hin bolwa ni khat thwai te ai hal tha pi singu asunga thilum hole nele cha sille chen bule balum ho changya bona hal mangkewa hitia noi se ta hin bol naw hi pon an awmin hitu bang pon an hi ipyam khat step akila lo wale igamu inamu avoiding hitalo ham ti hi kasi nom masanin tin 3rd May 2023 kipatna e santia to ihung ki boiwa in le lo iki hal piwa iki tha imumunai ki tha le lewa ki del do wa e hoga ma pa na ma ho zamang ama hoga ma pa na ho zam do ti hovel hitai hung ki bol nu wa hitu bang din mun asu lai te in I chen khom piu u keng te hin advantage ti thamna hi chi advantage alawin mun choma bol dan di lo lo nei bolwin I weak point weak I hat lo lai to advantage an alawin hi hal khat lesson la nai inewa phai lo ham ti jong ka se nomin le ma khong thanga hin het hil ze in ei lo wale in khat ka zen ki peson in ma ho in khat kangin lak som ni wal ei liu sawin sa sar gamna jong kho halloween tin mun sugen thena za chom ei sugen thewin noi se na za chom ei noi sevin in lai mi te kha lo the mo lo ham ti jong hi gi gel phan ngai zen mi hat te gal hat te hi min aki chanin gal hat te to min chamna si ma hin ei mi te hi koi man chamna ei sim pinom lo e hola IP ako sunga hang to banga I han jeng hi phai nam ti hi ka se no min tin sepai gal ka phana ding in thu chi khanau min hi chui pham te le the more you sweat in peace the less you bleed in war galmong thamonga lai ta natiul na ha po sa lai chanin galboy lai phat le kido lai phat le nathi san thlom lon dinga hi ti hi izu hinam galum lo din muna lai ta gal ka bon training allow hinam ki them chu hinam ti hi ki gel phat di hintin abanin u keng te hi her sau hin 1993 94 galain zong ama homin zawlowin am ho min mang chalowin min chomin ei dovin aje chu am ho zalian galsat independent sovereignty movement del hi zewin leiset pumpia a support base adia American Baptist Church ti hole mun choma office ani ho chapana foreign gam ho apana min sit ding adeilo zewin NLZ akitivin Nagalim Guard le NSV kiti Naga Student Volunteer ti ho min mang chai ne hin dovin ewan jong ile thuvin kikap kitha kimat amante kiman akap te kikap athate kithatya tit forte na him ki bol to win abanin formal ta chamna chet lovin chamna angum tan aile tua hi hitya e ho I weak point lai ta wa ikitu lo lai ta wa ita advantage a hin la ki do ti hi akoi koin jong he diwa de sa umahin abanin zani dunga ke song lung kho hin hal a igin mo le a hi jong hi dinga gin chat phan ma sanga chalo dan ho wa pana ga he do thejeng ZWF kam son ti hin ZWF ki ti hi koi ho ham ti le adin athang pin rong mei kabui rong mei ho a hi win 2012 kumin NSCN apana hung zam do in zenchui kamele kamson lam kaina in hopum velia satudai huwa ZWF rising rise an boluvin hijilai ta chun ke manipura kana umtan chom khat jovin hopum eda kalut pai jin hiti chun ZWF tangkul politics ayama tangkul politics de lo na jen hung zam do win hitin zemei liangmei rongmei ti zaliang rong tribe te adinga atumbia nam sepai ativin hinla namdang zonga zawin vetsanading in arei chiru
are chi ru jong hi battalion commander hin gal hang ta hin ti chun nam dang ho jong zaw thowin ain la am ho sunga ki tu lo ne zin pha chi sa so nai lovin kamson hi achapang ho phabem to ahung jam do in ai ma pana hung jam do a jedio fa hin phu hin ki khopum kan lai nge ngen song mun phabeba mun jar ham kana ki kap to win aki kap to tiang wele khalang ho thi le khalang ho thi ani ni wa thi ti ho jong an jingin hin la tu hin kamsonin ahung jam do na langte abel ki tan uin alu sa kine ki ti ba ahung jam do na langte agabela hitan ale ma ho mang chain ayam lang hon jong mova lang hon jong mova party in jong phatain welcome ana bolwin emite chunga na to na hin mang chawe ti hi source tam pi ta pana he the hi ti jong nam pi te he dia ka te sa hintin abanin tu hin ama ho jong chi song lung ho hin hal zo wa panin na sata ki gal ging ma ding hin a boss pu mo wa pa tian jong ichanam khana beka ba bol diu a bol lo diwam ti jong gin mo lo theilo ti khan hin kengte emite chunga acha lo da mi ve na hi le puna ma hitan sa langa jong in Halloween tu masangin chi kharam vai pe jong boina semovin ilampiu Europe ma gam min khat le gam sa hang min khana kivo lampi te ni jong anil kalovin ichi je chun FNCC ki ti ho to jong ipham khat ichan ham khadin ei suboyuvin ithin igamu ade adu chat jewin popi ti min line bol thesin en ei bolvin ichi ichan ham khana ki hola na o mai chanam khana le thu na om luwale phading nam ti ke ma ngai dan hin tu hin 18 vedain ipp se khum jong lew han galmi te la ga thei galmi te do ga ki ho thei abane thu phon hin bol thei ji pu Michael lamjathang tha do ama hi thu heta thu tamta he na hin galte la omzia gamo veda jeng ding hilovin ama pana nammi te khonung ding mordekai to banga nammi te khonung ding ichan an ba hin bol thei ham nammi te adinga thilpha izat ahin seito kha them ti hi lam kai te ki gel ha ding ti na hin ama veda hon ivet daw hi imasa ka lo thelo hin la phai khopi aw ma e san lam kai ho tong ki muzinga ki hojinga ukeng te tong ki hojinga ki muzinga ti ho hi zin ama panin chom khat ipingai dan anem hi chi ukeng te na to chungchanga ama ngai dan le lunggel ho chom cha ngai lau te le ki paw me Michael tu ni nang to kanami te adinga thu phun bol the ki ding inu min na tu nia thu phoni bol di chui le zani dunga ke song lu wang ho hu ki ha la hi mi pi te thang tom na ne ki dimin hin la Samson asam ki che tom nu to bangin imacha bol the ka ni povin kanam se pai te hoyaw mitam galsat te hoyaw mutam ti hi nammi te lungboy na ta hin hitobang e sante to ki cham naum nai lowa pechi ukeng te hin IM te hin ZUF te kamson ti min mangcha song lung wang khu ong hal ha jeng hi ki hoding IP thu phonum themทุพนตียงจูเปียงมเดดิงฮาจานี้มาสเปนักอาศัยนมจูเกสงลุงบางคัวอิตาบังเทอร์ไรส์ที่บอกละคูอินเลโลกิฮาลฮอจูสีจีเวตนายแหละวอจังนั้นเอามาเจงินมาสเปนินจิตาบังที่พะโลตาแอคออฟเทอร์ริซึมนั่นโตที่วอลฮอจูสังเต็นคอนเดมพมสานกันพงโดโนมินจิตาบังฮีตุนุงตุบันแหละงำสุงอมดาเทตเลตีป้ายองจุกะพนโดโนมเห็นตินอันนี้นะอาจูจิตาบังอินซิเดนต์ฮีจะไล่เอเรียรีจอนกังจุบเอเรียละอมเนี่ยฮี first time ยองให้ปน very recently อาจุนคารัมไวเพยองจุเอเทกอะกิบอลินฮิจะมาสังอายองจุนโลบุหัวการนี่เลยอะกิฮาลิน
logo ke halin kani le tio tabang hi akija jingin hi chlai area la ko ichaga vet sanom chu bi ham iti a hi le a responsible authority ti tate hi chlai land dispute maham ai lo wai hi le illegal poppy cultivation ke bol ji ham ipg ham chu kheta poi whatsoever the reason it may be ZUF ho yong ko hong ke pho ngowin ZUF ho kun patta hu amo kun na hong ke pho ngowin aki sel po win hichi a ZUF ho ku koi ham ti ku identify pata ke bol do the hen lang le koi thil bol ham ti chu ke heading a hin newspaper ho la le press release ho la hun ZUF zong hi faction ni omin khat hi gen thui lead ZUF akitin hi cho hi cessation of operation COO government of India to Manipur government to alai cho group khu hi win hi cho group khu apang po veti khu ki sei jin a hi wangin amo a ko na yong kun clarification om kit di po na ZUF Kamson sorry gen 3 group mo ko na kun ani na chun ZUF group faction khat chu Kamson let ZUF faction na kitin hi cho khu hi win amo kun claim abo le ti hi Amy ho akonin hong kimuzi in press statement ho akona ahiya hi le hi chitabang attack ki bol na hi inhuman attack ta te chitabang om na hi thumwei liwei lang hi tan hi cha authority hi koi ham government of India ham government of Manipur ham ai lo la government of Kukilen ham ai lo la government of Zalengam ham government of Manmasi ham ipi government ham ka hepoi na khoi chi pen chun hi tabang mi hem nu naw chapang innocent mi pi ho chunga hi tabang terrorize ki bol hi ama sa yong kharam vai phe ya kha ve ki bolin tu chunga yong khat ve hilai mona ke sung no ai ki bol kin hi chi koi authority no ya ham chi ti pa hi koi son len ta khat a hin committee on tribal unity kampo pi chun ko tu chun hi Manipur government in ai the ai re hi tabang him na thal dom ho hi mando win tin zan hi chun news asu kin win ko tu ho nong hin tha ni zo be se le kilom kit pon ipi chu le clarity exact position amun ko lai ham allocation ko lai ham hi tabang him la thal dom puma civilian chunga terrorize bol chu koi ham ti ho tabang ho hi a ki he thei chet pon a hin ka sei num pen chu ipam ti ai le hi tabang thil su criminal crime scene om ta hi le government in no Manipur government in jong central government in jong president rule like ta chi tamang om thei pa hi ipti ai le cognizance ala lo ham ti pa hi kenong tunin ho ai government of India to government of Manipur chunga do na len ta ka nei no min he aji chu he chi tamang thil hong so thei chu ipji ham iti ai le FNCC Foothills Naga Coordination Committee ho in Liangmai Naga Council ho hi win Chicheng Joint Tribe Council ho hi win i cho hin Manipur government to yong kinop to na agreement khat ve na kai win hi chalai la area ko Foothills la ko SOO camp designated camp UPF ke no designated camp ke sa thai lo ding a hi ti cho hin khabeya yong chun FNCC hon statement khat hin pe win hi cha chun kharam vai phe hin SOO designated camp akisagoi ti cho hin hi SOO designated camp hi akisul homin chuteng le izat ham khani shifting ki bol le ki ti yong hi anaki head hi chu hi ai la kharam vai phe ya SOO designated camp pa chi a ko ki phin hiu ham ai le chun government of India na kina su fel ding he che ai lo wa hi le gamle go land dispute hi ai yong le chun amicably a chu am ho to ki ho to a solve ma hin hiti a hi tu ni a hi ani ve na incident hi tan ko le bang ki hal pi tu na hi ale hi tabang din mo na hin au ma hi le chun vet na hi le chun athum na hi jing le koi ko hung kit ding ham aban le koi ko hung kit ding ham ti tabang hin mi pi nu naw chapang ho ding a hin ki chat na len ta thet am tan hi koi pen in solve about ding ham who is the responsible authority ti pa hi tunin huwa hi do nom na mi pi ho le government authority ho kaga nei no ma hin he chitamang incident khu ke hal pi ke ti hi tu boi sunga hin ukru langa yong khoni yan ta na ki hal khatan ale he ji hi a le chun he chitamang trending hi vet nai le hin he chitamang so pi chan khom pi
ไม่ใช่หอบานนาหินาก็หอตัวเห็นเจ็ดเทียมตัวมันให้สังตาหุมจิโกนอบังยินอำหอยองเห็นอำอบอลุฮิโลดึงหินนะฮิจะฮีเจจนฮิจะกาลาหินเกลดิ้งทุตาอมินฮิจะตบัง terrorize ke bol tu na mithamo ke bol tu na incident hi tà lo na ring hin ipti ai le panila adi ham ti pa hi e hoi ki gel phat no ma sa pen ni na ngai ki pa ka phon do nom he ale Michael nangin nam sunga thil so chom om tiang le na thado in pi adu da ti mangcha in heleter her ho pi ho mangcha in ai lo le nangma spokesperson Manipur BJP ti khat tek line na mangin condemnation ti hona bol jingin to hi songlung ki hal hina no na pum lo mama na na condemn ma hin no langa pa na ipi hai condemnation ti ho na bol khatam dem na pon khatam incident hi ipi ham chu ke hechet nai pon ji chun sensitive thil ta hi ji chun personally ke bol wang chun organization level a in ke ho to na yong office bearer ho meeting ong ki to ka pon ke pon under discussion hin zan hi incident hi ji chun ke ma personal level a wang chun provoke a ball ho ko ma chun ka saying talks dialogue wang chu facilitate ka ball the hi ipi su hi le ai wang yen enjoy say banga sahil ka in jong PPN ball kitan ultimatum hin pen kuki organization zo sin an hung chom lut nin PP ball win hi le thado ho dinga chon sensitive jamin ka mo chok the yong hi pon ai wang personally a condemn ka ball na ban chun thado in pi Manipur ka hepoi thado organization student union association ka hepoi dang jong le chun phatain aki vehicle jing thovin development chu isai ma banga chun sensitive thile hi ji chun ka ha sei nom pon exact root cause si pi ham ke hepon chojo si za kai hung chi to ting chun pan na thei thea chu bola chu ki pan da ding ham ka tha se pon panong ka pan ding hin ama wang ai thea hi le root cause of the tilpa hi pi ham ti hi all hung ki khol to in tin hung ke do in tin chung ji ya wang chu nan nangai chat dung ji ya wang che ke hong pan na thei khat se na thei khat ka pan ding hin tu chun thado in pi Manipur in thado organization ho jong under discussion ki hin thado organization TTC le thado in pi headquarter ho chun non sei thona lo du ham ti chu nga jing ngai tho win nai pi le chi ka chun ke ho responsible side da ko na ka sei nom chu development hi akive jingin discussion na kinai jingin ipi so thai sei the mam ti chu nga jing ti pa chu ka phon do no me hichi ke ma mu danin 1993 94 ku ke te to in ki boy live in zong IMT hi kapang po ve ti na divin NLZ Nagalim ga ti khat min voin na naga abanin naga student volunteer NSV ti min mangsa ini ten thalapi win amo mama hi win IM hi movement lien ta ni hizia IM min mangcha lova mindang mangsa itia emi te chunga kilahin bol ziu hin na tu chung jong aki hai a hi pon ke hi an nobele ka thu se hi not bol hen lang hin la kamson ki ti hi kamson le zen chui hi ke ma Manipur kanom la ya khopum valley satudai kwa ZUF input tu te hi win som kha zo win amo sunga ki to lo na zin kamson hi hung zam do ta na ama hi IM sunga pana zaliang rong ti ading khan khu maban khan khuding pon na zala hitawang IM tangkhul politics a kyum thei pon te tia hi zen chui to hung zam do ba arei chiru hol loi koi loi to hung zam do chu mun tam ta ka to hin a thiam bang jong tam ta omin na ke lai nge ngen jong khopum kanom lai nge ngen jong vel thum veli lang aki kap to naw jong ke apat ki gam la be lawin om zin aki mu na ki that to hi bin ai le to ba ki that tu te hi hung zam do kam sonin hita banga hung zam do namun uin alu aniki anung ne ki ti to banga ho alu nu ne banga IMT kom lang hin son hin hita banga hin zo the hi la a hi ale chun ichan ham khana thasam athiding kon amang ding kon to banga hitai ti na hin hichi hi ke ma mu dolin mo wa pa na to he ti hi ka mu dan hin thu phoni ni pi se am ejike ka chu emi ho la nga yong example la sei dinga chu ukina ga conflict nga chu kuki defense force KDF ki ti na volvin which part lai chun organization active pen chu KNF in jong
kyo hi movement ni kay even ni chi communal conflict hen kapang poverty deny na bolvin alang-alang a chu proxy cho sim su kay even tu chung conflict nga yung SOO group ho chun kem ma phata ka mu ve SOO group ho hi tu chung conflict nga kapang poverty a asay su kay hin na even na hi le ma village volunteer ki tiloi UTV ki tiloi lang asim su kay even all proxy are functioning hi su kay na lang hichi trending chu event na ile tu chunga yong chu yes kamson group chu NSCNIM in leverage api hi NSCNIM ho hi ti chu allegation sang ta amin NSCNIM hon jong direct in hin bol hi un tin a say so la UK ne ho chun tangkhul let NSCNIM ho na to hi tin tangkhul ho hin ku ki to zeleng rong ho ke na sa go no tin allegation nan bol ki no vin hichi tabang theory tam ta hi conspiracy tam ta hi tan bap ma hi ta chu lungel su tu a ki sei ngen tamang chu hi tan clear cut chu het angai ni che hi tabang hi community to community tabang tension hong thading manai ai le first and foremost a chu vet na hi le Manipur government chun Indian government chun PTI le Indian state chunga chu hi chi tabanga armed group terrorize alang ni atata te kuki armed group ho hin chu naga armed group ho hin freely ai ta chu itiwa sa am ti ken question ka bol masat pen no ma hin chuteng le chitabang din mun chu afat akhat ve ne oi te pon ama sa ong kharam vai phe ai tek novin ani na tu chunga yong abol kin novin ban abol kin novin kharam vai phe ya ji a irenga yong emi thing ni hon boy ne khat an sim ji uchun lampi ho kha ovin tu ge ya ija chum boy na si sangta tu ni chitabang tu jing chitabang ongoing a hi jing like ta tua chitamang attack ki ball kit na hi le chun event na hi le chun tua na say trending pa chu na communal conflict level ai escalate hung lang do ding a hi so pi jan hom pi na go ho hi ti ma thing win e ho hi ti ma ki ling thai pon e mi lang sang ho hi khat hobung pasor pang chu volunteer pang lam kai command ball nom ti tabang na ai lo ai hi le thingoi lam kai khat nong chu pasor hi yeng nom ti ha tabang thim khat na hawin lang panga lung lut pen ti tabang ai lawai le IPT ha government servant employee khat jong chu hawung langa lunga lung lut jing ti ha tabang thim na ta chu mi khat hen profession nga le gup hi eng mi hoi na chi pi chu ai wa so pinago ai khutelo chu human rights activist min pau ta ho chun human rights apar su jing pasor min pau ta chun pasor like fake religion based lang cho focus jing ti ha tabang na le thing noi line focus ti ha tabang ai mi the hin e ai mi khat hin til tam ta hi lung lut ti wa til zo si bol ti ha tabang ai hin ka sei nom pen chi family ti le to yong chi vet na hi le chen ki chi chula ki chi tabang trending pa chu connect the dots na ga bol lai le chen level chom khara escalate go ahead ta ya chu chamna sei loi omovin na chamna sei loi kit ne chu ei mi ho chu chamna sei ki that jing nang chamna ga sei in lang nang gal kap min lang ti lo chu nang tawin nang je bon lang ti position formation ki hop to lo chu na disorganization dan ama chu viet nai le jani chu rong mai na ga youth ho yong chun peace and appeal pa yo midang peace appeal pa NSCNI min jong kyo ni drag in hi win tian sai pa yo thil chu viet nai le ale koi mo mong chu ham ti chu culprit perpetrator su koi ham ti chu viet nai hi le hold on government pressure pe sa nga chu sahil kan ki ho ko na hong ki surrender win 24 hours ka ti 24 hours ka hong ki surrender hi le pilo du ta ale to chu tha do in PTS and ipika ka bol chom kit dio ka ki mo kumdut kit thailo chu ale even nai le sahil ka ho thil bol long chu kharam vai phe ke te nga yong pi bol ma cha se ngam lo pi wa ni chama sa chu sahil ka ho chen hilai la liang mai ho rong mai ho to chon an ne khom ko bol ve sai ti me le pa to tiu chula pi bol ong tu ni a hi cho ko wa ki discuss sei lo ong core issue ho chu ai le sahil ka ho chen chi thil bol hi preventive measure mai ya mi pi lung han ta ja a chu ki sel na ding mai ya chu ei tabang ko bol ve khongai ti divin ti a bol ham ama ho legitimacy assertion ding mai ya bol ham ti ho hi na question ko bol no me tu ni ho a hi ja chu 24 hours ki chai pi bol dio ale gal kap ding tim tin ga attack hen lang anything noi ho chu la yam si ku su group nan su group ka hepoi ko mo kap chak mo hen lang hi le amin kum ni le ke sunga chu so pinago ko ma khut itu vai tau bo chula ham tin
escalate หุ่นจะบอกท่านลังหิแหละการพบพี่กว่ามันเขลงำคิดโลดิจูหิลังสักไม้กว่ามันเลยเขลงำคิดโลเฮียเลยแซนด์วิชไอ้มีหัวจูน่ะเก็บเจอโปรเจกต์ตาจูใจนะจูตุยบงละกางไว้จะกะจูกะเรียนรุ่นไงตาจูกางไว้ตุยบงอีกละไล่เฮาสิกะเลยโยมีเรียไอ้กิจโตงกิกนะคิดน่ะที่ตะบังก้อยเฮจิฮิจะจู ground reality feasibility หัวจะเวทไว้เลยจุนการพบพี่ลังโกตุแกปอยเซลกาแกปอยที่ที่retaliate นั่นดิงground tam ta am ta wanga chu retaliation communal level la he bol nom lo ham ti pa yong chu ka ga mu do khat na hin ipi chu le to ai hon pi bol thei du ham ni thamin ipu nat wangwa financial assistance sanga sang som la khat lang i to kalwalu ipi bol thei lo ta chu na chi chu sympathize bol wa victim ho chu ngai lut le wangwa chu bol be thei nei lo chu even though you feel very sorry and we are so helpless hija chu even na hi le chun relief ka la bep shouting me chu ikitho pi the yu ya he chho ta bang aso lo na dinga chu ipi preventive measure la ham na ti pa chu leader ho chu equation nu ai hin rule of law chu Indian state khat na chu alanga ke bang chana chu rule of law chu prevail hi le amo lang thalawa lo di yo long thalawa lo ding ti pa chu hung leng do kit na hin alang khana chi ve le kani le ji a chu ngo kit nu hin ichi clear cut position pa hi ei mi lang sai ya hin hung po do thei nai pon ipi chui ai le kani le ji a hi yong le solve dan khat min tin land dispute ji hi yong le solve dan khat min tin area dominance jing hi yong le solve dan khat min tin su kem ki shift good ji ki sa good ji on solve dan khat din hi level hi chan nom loma in human ta mi him chen in lobu ginabu pansa namun ki attack bi ki hi koi zo si ding na vet ha in hiji chun concern authority government ka hepoi koi pen government ka hepoi na jo hin ai theya hi le hiji ta bang solo na dinga hi honest dealing abol wa thudi thuta ta settlement apolo lut diu pa hi akidei thu pi pen cho hin achai na pena ga asai nom chu hi Indian state Indian government mit mo hi ti pa chicken tunya ka phon to no me aphai Michael na zon kanam mi te lung set na le khoto na hin nei thei tan na tu hin BJP spokesperson nei hi to kilonin ai su chu thu choma ko en lang i ma cha provoke nam lowa asung thu chomi tan te ma cha provoke nam lowa hi tia in le lo ki hal hajiang te se pu ho pp ho in mai la to a ki mu ti chu line na vo na no min na he chu nang in jong na din mun tu na din mun hi mordecai to banga na hin man cha he chen nang ma poison na pa na press media ho na hin ko khoma he chi thu hi condemn na hin bol hi kain de sa le kain tiam nom ni e chani tan tel on tuin Michael thu phun ingai la zo tawin abanin ei media dinga gal kab lam kai kin pium ta nagle na imi sa te wa dinga kison pium ta pu chung khojang singson pu si singson tia jong khe ama hi kumsom ama hi kumtam ta thingnoi na hin tong hitan pu khablang to dong kinai cha close ta hin ho na mang hin tu hin jong kilon sir member of collective leadership ti hi ama pan mun hin GPRN NSCN tela pan mun len ta hin galbol them ta le lungel thu ta lungel sang ta ni mi hin ama panin jong he chi thil so tu kisaya ipi lungel niam iti dana pan la theham ti ama panin ngai juitele ale hapa tu zanin in langa song lung na ke song lung kho hi imacha warning imacha hulela imacha masalo ti dan in ken jong ka hin o keng te hin anahal hata vina mi thiwang chu bon hin la dan hi kani ti ngo the ngo moin hi ta thil gamala go jiu ham ipm khat jein kani ho ti ngo jing kevin naile hal hodinga gin mo a ho hi ZDF Kamson group he akitin hin la Kamson group hi ke ma he dolin jong mi hem jong talo to bang ai ma pana hongzam do wa ZDF in phuwa ZDF zen chui le Kamson hi wa ale Kamson hu zen chui to hong ki to lo ja hongzam do kina ai am lang ho na a hin bel ki na thwa tu ma sang je ma sa episode ma sa in se ya in ki ho wa jong ka hin se kha ja
ตัวอุยจะดูปันอีตามันจ้ามันเลเห็นจานี่หินกินจัดพาโลกินพาโลเฮเลเกลจงเกลพาโลเฮลินเกสงลุงโหยอินจานทำขัดจัวกะฮัลฮาวินลิมโหยเวเลเฮจีอาจางโหนายปีโหคูลุงเสียเวเลลุมมองเงินไลนัดวูจังนัดจงเอามินเตียเสปูขัดจงคุมตั้มไตอติวินนะอินหลังอาเตียก็เขียวเปลี่ยนเลยอามาจงอินมายาไอแต่จัดโลเทลไว้อินมาไอแต่กุยเจียงอลิมไวรัลดังเห็นพับมาเห็นเวเลละไอนี่เตฮีไอนี่สูงหลังอาจามลุลงนะที่ว่าไอเอลเกลมาคิกานาทัลจอยฮอนอิตาอดินปิวตีโฮมินนะเห็นสิน้ำมีเตียดึงไอปีไวลานมนั่นเนี่ยมีพิธีปันกีฬาเลยตีลุงเกลนั่นเนี่ยนั่ง dan hi khuki hal ha pa chu practical ga mu the ya tilan bol do nai la hi chu khole be hal ha masang wa ko na khu lampi atin ji mo hin tu lampi atin khu I pi doida til bol lam ti bet de hi excuse tam ta ne jibin aina lampi atin se wang za lungel chu IPM di ki mu ita aila mon ho chen da gam ko mo gam da na ko asim ju ho hin alam lo wa gam to pha da na ko la wa mo ko ne ya ki ge lo ba ho hin agam ku ito pha da na wa ka la ding iti mind te ku ai ta ne ji mo agam luk da no ka pun ho jong la I chen du nu ku I bidol ham jong he tim zu ka ne di pun ai jong le kita chen hom kiti hi jileng ku ki ho hi manipur ki u ji lo chu I still remember ka he jing chu SS kablong in jileng le ku ki ho hi na ki ngai lut wal ji jong hi pun ti ama ba pathin thil gun hin te manipur jong tu na cheng hom Nagaland na hi kit le ku ki jileng na cheng win asam jong ti ma che hi ya hi na chen hom hi ibe na hi le pathin in aphading a cheng hom ni nga pha na sa hin te ti ho chu tu siman se ji chu ale tu na khu gel phan mong lo hi ta chu I ba bol wa pha ham ti ain la tu na chu I cha lo jong le I pi thi mo ki chang bal de ham hin tin la I cha lo wa hi le chu ki chai ba lo ding a min cho the yang ka da nin lam kai ho jing le jong ti ho di e ti chu ku ka zai ya chu hitti hen chu ten ti gan ju ka sei ti pun ai yang ti lo ti ji nga hong kyo pa wo khut a po ding hin ja ho kyo ha na the chu chai nam the le ta nga pha do di pi dan ama wang kyo ha na the lo wa ai le wang chu phat a state ba chu chu min tin tu na chu itik be ba hi le adi lo da na ki mi hi idi wanga I pau lo teng le mi pi be da na a thi mo ji ki ti ba khu min e be ji de a chu no right in ya hi le chu I right to protect the ball you adi la jing tu la dang I pi ta te tu te min tin ka tu ri hong min tin na situation a ji din ne chu ji chun ken rong football in football ti chu ya ka se che chum da a hin la tu na hi ho sung rong hi phadi cha nang ho pu sung ki ho pu sung ki de pa he te pun ki al hang pi a hi a chung lang anoi lang ho jong hi phadi cha ke tu na khat wang sim tu lo ya pan la wang chu hong di pen de hin I pan la do wa I bet na wa hi le agam sunga cheng ho ku I za tham ku ma tha ki ding a men ya to future to light protect the ball duty kin no kan se ji bang hon
ika muji ikiu wa ipan lo wa hele da cheng ho jing jong hong lung neo bin tin hong pang lel khadi ham ti chu ka lung kham pi chu ka wa sei do chu do la hom dan hi IMT hin 1993 94 lai vela zong ama homina IM mina chu in a kap lo hin na min tang khada siamwa energy asiamwa NSV ki ti naga student volunteer ti siamwa hi cho thua chu ei do hin tua jong ho ke jong amilong lang ho mi tam ta ka ki het pin la in manipura kan om lai za kana ki thu pi te ho na khatle ni apana thu khin la ko na ka het do chu pham ti le kamson party ki thi gal do the jong om ta po ve thal jong ani le izat ta jong ni hi vin te ti na hi le hi to banga igam wa hung lu the hi wa len IM10 i chan ham khana abega muti na hin na hi chi ipiti tekal ding ham ti hi tanga ko na mi pi te he dinga na hin se di ka de sa hin aji chu ami pi te mi pi le mi pi ki do ding kinom lo ding hin na gal khari ne to aji chu hal jong thingnoi homa ma hin a thingnoi le thingnoi hi open challenge ki ball sa pha ham nang gel danin kam tun tu hi matang ko na ke a na panga IM ta ni ki do ke ho te ja ka ni ki bo ni chi wa hi naga political situation hong ki khela chu ama ho jong hi nagle na working committee NNPG a hi panga hi rom kha jabin chelang hu boi na sim jung yeleng thing loi lang teng le the civil society alam ka hong te ka ke hu ma jing ama jong koi ma kha lung ha yong lo ya ho ding a hi kam son chu achim ha yong ta sa ai wa nga hi ipilung chim ho man tu ne hi e ho chunga he chan ge pon ala ko aji jong be se pon de maybe EMT de amite attention draw ball dinga situation create itu to nang khat phai ta meng lo na yu po ku do yong ku pitu lu hi wa ya ke ka bien ni wa tu mas ai le to ai se bang wa lang khat ai mo hin an man sa kha de mainly ten jong ai opportunity jo she's a lucky no man sa e ho chai pilang jo sha tu le la yan lang political situation a jong hi e ho hi chunga hi git lo eng se da I ta lung hai ti nei lu ta banga hu e ho chunga hi intention khat ani jing jing chu he jong he su hi di ai na lang khana ju ibet kit da a je leng jong ta pum pi ra ti jong kit lo mi phobe khat lung thim ji lo ji a je leng pum pi jong ki do thei kit lo ya bi ho ding a jong hi tu sei la ta abo ya boi chu hin la ami pi chu khoi lo da hen lang a cha ba le til chi bo ho wang khu bol te le pha ka ge chu and ni khat ni ga be tu e ho sunga jong hi ki gu tu ki no nam chu jong chu tu boy tu ke gam ke pu de sei da le lang hi ti pan hom ding bak hi a thing loi lang jong ko ni cha understanding hat we need ke le pa de ga German hong kum tha le ke ho area hi ke ho control area ki ti teng le German ham tu I tam lung sai na lung lup mo na nei thi lang kha lai po kal to kin han lang ama area lang tu kha ga bol kit le ke ho control the area su in idi ke ho he do wa nong du na ti kha ki na hi le yom chu I ho dinga
til no phata ye aju nang area ke thu boya hi ta je aju is understanding khat chu ani yungai ka sa hi aki ho tu aki he tu di ngai gal chu bon cha di gal he ji nga nang gal ke gal lum che ta do chu apya nga du ma chu le do ta ji wa chu a chu che yong ku ku ke ho ki ti jing de yong ku ngai ko ka sa ai bi le ka se chu ki ho di he ti chu ka ze ya chu jing le ke ho le au tam tu ipia EMT le amo lung hai term sa chu hin kai gut ki na wa le ho inuk lo di ye je ho hin til se ide be lo in kommen ai la til zo se limit ji kana se ji bang peace ide ya chu ide mana chu irad ki surrender thi ji do su e chu ike het du mai se til pa ide mana irad zo se chu mi khot no ya ipe wa cham ne ki la ba le in future is ya kit dam chu pa de bet hai so ya chu irad he padacha protect hi bol dunia hi kani se jo ipe drug se jo hi administration machin government abolding ki bol hen na amo kin ipe kisum sel ki thang thi imin se ni diu jing bo ya mo lungge la hi ta je a hi alo thei lo din mona idin wa kan ni ilung to te jinga ke hu nga te de kan akeu thei lo wa he listen adang lo chela option dang lo chela ne jang jong ging le ke ho jong nom je ta agin lo te kha de advantage ala la ya ite je a chu me jang agin ting de gel ho na jong hong nai le min tu dai tik thei lo chu le te chu aman jong apol ding ken jong mi gam ka pol ding chu le sit ngai ne chu tu ne a chu isa lo ta no sa ka ga mati wa olympic sa atin wa hi le thiga mun ti ne chu da ya chu mi pin jong chi pharija mo pen ta lo ding e chi hi a thui pem ti het che te a kilung to ta pan ila teng lo wang chun e pan pi diu jong hong be de ponte a je chu mi dang tong ki pe ho ma yung thu ba ma ho jong hin cham da ding a ji pi bo la pham ti jong hi ki ho ma jing hin ai le a thu la jong the be se lo wa gid lo ki bo la ta til ki bol wang e ho ding a thip the na ka ge lo wa ta chu te ji la te di pa ka sa ตัวเสพยากันปันเลยทุกสิ่งนักกิจสิงขัด the more you sweat in peace the less you bleed in war นะสำนักไล่เล่นที่อุลนะฮะปอสไล่ชนะกาลงพาลินนที่สันโฮมซาลุงดีที่ขัดนะไอ้เล่ตัวยินอีเหตาวินกิโฮนานี่ดิวหินกิโฮนานี่ดิวเหตุหิโมเทเจียงโลนะอาจอยปาทัลจอยปาร์ตี้จูกิโฮนาดิจงเล่เฮลังมีจงละมอนักเรียดีดิวที่ขัดจูเฮียนังมามูดานินกุมฮิจัดทิ้งน้อยนานหินตรงตันเฮจีอุเกียงนี่เตลมีเตหิงกาลกับนายพิธีดอลาน้ำมันคุยจูอีพิธีจวนน้ำมันho hi tu chum be ga ki du la ho mo ki politically tu dis na he government of India attention draw bol jo lo la ki dunia ha setback lint gal do la bang chu pi mo sa nui nung zo ki de lo pi mo jong kun
93 ga la ji chan ham khat e ho hat bo li ok na te na ma tam zo a ku e ho jong hi kinung chon ngai lu chan lung let na ta nei thun gal do la ang ka bet na le e ho hin gal phatai bol lai ta bit mon jong ta het be lu pai ati teng le gal lang ju ki deu di lu so ya tu mi tang e inu nung jo po bi amo ho sang e mi mo we ka ti nom lu in la gal ka ti ti lam kai chung ak ting am lam kai ho chu ahan san le nung ri chapang chu ahang sa lam kai na me khu ma le chapang on la me khu ti ti na yin ai la tu na hi koi jalen na dinga gal sat de ki I hi now I mi hi now chunga e ki check now is hot pe set the tip hot tip te pan hoi tai la du e ju must have been ki hin su the ni di wa chu I chen now gam le se a bit ngai tu a bit the political stability yong maintain social stability yong maintain chu ting le political I mean economy stability hong ki pande to hi social stability lo umthelo politically stable kilo economically stable kilo gal ibol di ang talang khana lung pam ana tu na hi nung chon the din muna ki umlo ta chu ju le naw phang tha ten phat cha pa ni la tu na hi future di khang tha te khot na king up ti ko ga sei do so apa thilpha ang lundi kinem me tin na lam kai te amulanga lam kai te ngan siu tin tuai ke olim pi te ni wa panin he thei tam taumin ama ho idea hin sir ho wa panin thil tam ta gel do thei deumin a chaina dinga ken seinom chu hile phat tinin phat sin ki gal gi num jingutin mi te ga mo khoi kha loading mi te challenge ding hello hin la min e hin challenge tiang le ale thu thei ding din monai phat hoi lai pana ki ging sa ana kium hile hi to bang thil so loading hi ti jong kai ka hin het sa nom ka hin phone do nom hin tin inam piu nam pia dinga thisan nai san phalngma ki pedo nam lam kai te hi to bang thil thung ahum tiang le ipilung gela nei diu ham ipiti pan ala diu ham ti hi mi pi ten ina nga jingwa hin transparency jong hal khan nei tin thil mi pi het dinga ki lom ho hi mi pi het sa jiu tin a secret ho gal bol dan gal do dan ai lowale plans and strategy a secret theo chu secret in ko yutin hinla mi pi het dinga ki lom phabep chu dinga hin public forum a hi cho mi pi te a phata a hin het lo tiang le mi pi te ki chat ti jana na dim te hi ti he jing komin lam kai te koma appeal ka in bol nom chu a phat chain gam sumi pi te koma development ni pp mam ti het sa jivin lang ni pi te update in ko win ti ka hin se nom hin a chaina dingin tu hin positive note langa ahung lu thi tele kilomin kukin pi manipur le UNC United Naga Council ten zong ki ho chamna ni win NSCN IM ten zong ki ho kai po ve ti win hi chom ho chen ngai mong hin ZDF Zensui party zong ZDF min adi lo lowa ki mantana puna win sahil ka ten zong 24 hours ultimatum api win ko tu ten adem win KZC ten adem win Emila zong idem teo phatsa loi ti fake loham ti zong ve thoin ti hin hitsan hin tun la ding hitsan hitan tin aban ipp thil song mam ti hi lam kai te apana public te he dinga kilom ho apha cha in he sawa mi pi te ki chat ti zata a hin koilo duty hi e request no mo hin tin mundinaum hi chi YouTube channel anavia nangai thaw zo se na bonun chibaile mangpha